Inian Martin an nyao Pierre Richard kiri ko luak ngani bote ana bero la ten kwan me guri university antie finalist Inian Martin machal la ten kwan ameti alok kum Balalo kitma Acholi ojolo ke Balalo nyo kitma Acholi ojolo kere chene pa Balalo I gangwa me Acholi amira lok to toile machala ten kwan bien luak ma pool logo right pa Balalo me biringo pa Acholi eto machala ten kwan Inian Martin amira logi be pa Balalo be pa bino pa Balalo ingom ma Acholi me wilo ngom me Pedro Diangi toile machala ten kwan donc kon ka logo angio luak mukene nyogwa ngeo na adore gang kwan yo pa dok eto an magna te Pierre Beach ko mer ma logo ni atie finalist ateka te mukos makoni international relations and security shabe logo from a perspective of security donc ka mi lokman na neno jima pool I line enoni kit manena wajo luak ma Acholi dano logo jima pool pe rajpa Balalo eto tin ana mera logo be pa Balalo donc ka bi logo na nem area maroma angwan ya beach economic security personal security health security adeke panguyati pian ana woro area ma Balalo tie ya moro noya mulu la mo ikam kane wain aneno kita ko community tika beru kede donc ma lupa ki economic security ma here the threat is poverty the area eguni wain ano ni pero chan ma galoni chan ti ma tek kom dano ma wero la ini neno I semester mukaro I maga lo tieno Bulu University kama ana tira ti kwan lo tieno ron mia biche nyoma karo bu pen eto ko mer mana logo ni lo tieno ma ron mia rio ucholo tuition fees megi dongi pia tayar mi tingo pen I Bulu University yen ugam chena ke bot Balalo donc ken wane ana waye ni economic security ma the threat is poverty luak ma Acholi ma pol ga ini woro inoni pegera mo cholo lo tieno gi gangkwan university dan ti way ma der ya giki ento no chente pere chikin mana waye ni ini neno ko mbeti dan maro mi rio lo tieno Bulu University donc ti cholo school fees gi ma no pere ma dit ci kenyo ene ya waka wani be pa Balalo ma waka ko ni ga dana wani Balalo a nyo Balalo beri kirbergi a eto no pa wajo be ne pian ne ma tina wajo ni abilo ko be pa Balalo dana lo ko raj pa Balalo ma rio me de ki lo ko permis kwan no wa o lo mi health security permis yot ko ka ini nene area eguni waing mana lungo nyingi ya Acholi ni inoni dan moteki dan matino dan matiki remu gitiki pero makirom pagirom accessing medical care si inoni dan ma poli area enuma kombeti Balalo tiye the lock me health security has been addressed Pian kumbeti mak ini chere oriat ipim tuo e will yat chante no paka joni eni kumbeti mago char ngombot Balalo kai nene area ene wang red mi to dok ping pian dano teru wedigi oriat en ki chene en mana tika justifying beba Balalo mi ader ikum eno personal security
luak mati area enoni i area eni karma chon man pia Balalo ono lok mi dene tuan de mai noni dano dene pero lok mi family conflict, domestic violence ono tuong tutuan bien gen ma chama pe katen kwan pe ka kwan ngaro moni noni tuar gen ma any team any day ne chi wego area ma Balalo beno tieni lok man mi dene o dog ping man personal security chi wego area dek eni man logo ye economic security, personal security, health security. Area ma Acholi, Balalo, giti ye kamaga wilongom. Jimni any wing, ka ini nano, rete dog ping, a log a kwan, a log a tuo, log a baby art, ki Jimmy duju, enoni. Si man any area ma pire te ento fred dog log mi kwan. Dano ukok yo ma pat lokom Balalo. Ento in kay neni la tien kwan ti university. Makama chier, makama tio, makama de finalist. Ento inoni la tien enoni mero dropping o. Enoni pero time ma joma ineno na joma go charo ngom bot Balalo. Pilok mi kwan mero dano nen kinyo mate. Ben joma wajeni premier ki chat ngom eto ngat cha mati ngom tini ni in mati ka loke Kampala ini memo parliament ini professor in la tijagamente nyo in ngar mo ke ken mai wai ni ngat cha no char ngom raj eto la tiene tika bergang megi tika kwan ki Kampala university nyo wako area mukane weng chumero ya da ko ni ka wano chero ka nyamu lok eni merdano nen Jim and wing my bag. A tamani mera white lock and pan pier at that. And now my child at 10 kwan, ke permati como tiano, unyodo, a kwana, Gulu University, the toilet, the chalkboard of Gulukan. A tamani ana foyer to toilet.